Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing penmi hukum na ka DC banyat no da ka odd but even number ki kali taksi kamay na do lat ka syari syadu syamat peran bat kandai lat kabas dang na do menen ka santri ujemang tat hadu menta ka sengi baar ka henrio terik kam shimla tre kam satya na mar ki pulet kim pat bat ki kali ki balet bawan laki day ki odd ni ki even number habaya kena kinong ni akali kamay ki lay thu ba ki pulet hadu menta ka sengi kim shimla bat iki bat baro ki kali ki yat bet kum bajulong Kila itu ru bagi pat ba nong syong kali, kila ajing kersan ki nong nya kali, palada ja bagi pulet ki bat, ki pat ba kim tre ban her na po kali, namar kan sa thot ya kalet kawan. Kila pan pauru ya ka jing mam so ya hap ya ka ni ka jing le ka sorkar, ban ai odd but even number, balada ki pulet kin ban na kaliang kinong kamay kali, kin sapet ke ka banja. Jadi warna itu tuh, ada warna, ada warna. Boleh masuk ya. Yang satu yang kalian dengar kamu sudah habis ya. Kau ini dah tidak lalu mereka naik ke awak ingin ini apa ni songsi, ini nak songsi, ini membelang license setio. Ini ini pendap. Ini belam step ini bam demiet. Kalau dengan belang tang license setio, kalau license juga kalau dusi. Ini orang ini pendap kita. Ini tak kalian tinggi persak bagi, sama boleh ini di tinggi dong belang. Ini di inlak bersongsi, inlak songsi inlak dua belang. Dua main mana kata? Semut kimia bat hiran duk bener. Kimia bat don ini kimia bat. Ba siapa kentu tang ba tempat kerani tempat orang tempat bat ini. Malam ba kita ingin tinggi ya kita, nama ingin di tang dong belang. Ini di bangi. Ladang inlak apep inlak dua belang. Mana kibat siapa? Yang kinong syong kalir kimia tre ban hiar. Iya kimia tre ari yang kuno pintunya setengah ti. Ban ibadah bagi gelung kira gelung batang dia ban bak keluar dia banyak ya cengai gimla re. Jenjapi mengkiru. Jadi orang bangi tu ketukar komne ka DC kami hap ki pai baru orang bagi kami hap. Ndi tang mangi ki pai baru itu persa. Orang bagi kamla ban nok. Ki ong ba ka blok pala kumno. Kajing pet jong ngite kajing blok kene ka PB kalau naduk ka syari haduk PB kajing blok kam dia kadi kajing blok kadi jong kamaksan ni bakta itu blok tu sini blok lagi nape edu mentar ni pe bos yang lain naduk nang tina post-it bangsa du sepo matran umdi ka blok dengi na PB ka free ben umdi ni era dia kata kajing tak smartphone dia ban pun citi smartphone di le no ban clear kalen di banyak no kajing blok dia tak betul nang ni jadi sini nang bos lah yang lain hindi nang hani apa polis majali tempat tak ada tempat blok tak sedikit lagi jadi kami juga maksan ni kami maksan tu kadi nak duduk di sana ya balik nak situ hindi menambah inkang nang ni akan perlu nak Zaman menen memtasi lagi pula di tempat hira tempat lagi kali on event ki kam ki pulit ki kam cek tengi ya baik kamar ba pasenjaru kim trek raban her setengah di kadang ni masih ngihap ni trek kam pat ba ada ni sakri pat ba kadang ni pat ba ni kita nak kerja senang sakau siapa yo wet de ladaki pat ba ni penher setengah di kesim japi ni ro kita ada kadang kita ni nomor play kayo kat kendai lat kadai ke ba ubut lo mah de nomor ba kadang ni miak wan kali ka kendai lat apa yo di sini kamai kan Kerja mentate pun banyak jadi. Ya baik nomor ini kau ngono yang ladang ini kau ngono telak long baik. Kau ngono yang sarkat tem kamlong ka bayar nomor balik kami hap re. Nomor bangi ngihap ban kami sini. Ngihap na kumna senong nomor sam yang kita sini support PB. Support kenailat ni support marpran ini penihar nak tang pok kasari tiki pasenjarkin uat. Nang balik bak penihar setengah nanti. Ada deki tiki bab pang sistem di badan kamar kamata kin rak seliu. Di penihar setengah nanti kala sendiri japi iki.